te whasisiratu ua tua materia nei tau manga whono au whaitula whono. Ua mātu I whaure tani ngā sua I o tātou mauta, whawhitai le tua I lan whoai. Ta ton foi ua mous whasin ngā malosi e whao wau tātou ngā ruenga. E whatati ese tātou ngā ruenga mo le malolonga o lo sao noa tari tau ne whionga le minsta o le komisi o whainga palota ta au sala ngā sui mamalu tu la fonto fa ofi tu taunga tu la fono whainga palota ru oru wha me leo ta pāma wha lalo whionga le minsta wha au sao no Wha mole mole e mawasea bangoa wha kuloa kule whionga minska Ia, malia lau whionga minsta, se tūla mai sui o ngā ngai mangon matas. Ka kaloa kulama malo ua nganga whaalo alo e lau whionga e peo ka kaloa kuanga leila. Amun mole ave ese, ia la pisi leanga, la fo mai langa lenga pso kai mai ngai lo kuma lo o mea sa e kau kalai e le ongi la pisi finga ngā lo o hau o le kongu, se kasi o pule ongo I se la fai. Amun mole, ke mga ave ese la pisi leanga refer mai wha maumau. Malanga whaalo alo. Umana ave whatonunga le whelo tusi o leo ave ese. E se mea tu ngaro e lau whionga sui malu. E me se foi whafonga mai le tu malo, ia leo tu ese le upulea. Tu le me lau whionga minsta, whawaro sau no? Whaftai lau whionga le whongwhitalai. I le sili le whape le talia le ofisa e le mawhaina whaonga mai a mai whamaumonga lai tutonu o le system tuai le system fo. A saola whamaumonga le asole. O le tala le ofisa na whai mai. E mawhaina au mai le data whamaumonga o ingoa ma whamaumonga whape na e lai mawhaina tutonu o system. Ai le mawhaina au mai ia le tamai mai limba. Ma le ata o fōlinga. E incomplete la le registration a le o mai mena, ele o paipo mena e lua I tono le system fō. O le saonga na o le lau mai tau le tala le ofisa. Ia e pe ua, whata ia ja mato au whangaruanga mai tonu peisa tau al mela e o mai e. Ia pe la na ua tau, nene fufoi le lato tali. O le tūlanga na. Ona la o le mawhai, ona mapopo ma me lua. Mana o mia ia le mai lima ma le ata. Ma fuanga na le fai ele tu la fono. So ele le fesili. Po lan me whao ngai le upu complete re-registration. Ia, o le mele mana o mia o le toi mai lima ma mata. Ai le aluatu ala ngā luenga. Ai te ua tau atu le komisina I se tangata e fesili ia. Mana o mia lan marasi anga whaaltu lafu. E mawhai le komisina fesili ia lan tangata lea. Le amai o whamaumonga ia mea le o sao. E koe fisilingia. O le marasi anga huele ia whaalau tele le tū la fono e te avea i le marasi anga whaile ngā luenga le. I lo le whaala I titi. A e tau atu le mea mna o mia na whai ese whai. Ai le o iso pawa whaale tū la fono. Ia peo le tūlanga nā nai whaonga le upunga complete registration. Ia le ngata o le complete. I le whai poipo o le tata mai le system tuai ma le ata ma le tamai mai lima le system fo ia le malusi anga sininga isi tulanga no fianga le sa ia popolenga le in online registration ma na ia vo ia silima ma atunga lunga nga salanga mai o le tasi o metaua na langa mai o le fisilinga le ho o le ai tau o tangata ho ile ia information ia awaso na tu solo le tau whapalangi o le privacy e le ai se tatu tu la fono privacy o ia le taimi nei a o lo multai le tatu o mtanga luenga mai si foi mtanga luenga lolo al malo o au fa maunga ia mai na nga le ofisa foi nga paro tare fa nga ia a la tu la se nga o ia te la tu mana ia fa maunga te vai a la tu se ngata ele avea ia il tulanga foi o le ia fa maunga ia il tangata palot e le o ofisa atoa e mawhaina o I tonu o le system le fa maunga ma va ai fa maunga le tonu na o le vaenga tanga luenga le faia fa maunga ma le pulenga e mawhai o na tanga ai le I fa maunga o tangata palot le tonu o le lola palot
Ia so e fole lesi fisi taua na mai. O le puipuinga. I le tulanga le o se whai mai o le peo i on po nei hoi le hack le system. O lo mul tai hoi la tatou mtanga luenga i tulanga wha nei on po i le puipuinga. Ia wha maru ro tau tu o mta le loa mse me kau computer. Ai lai wha mai e me ta o firewall. Ia o mo puipuinga i awala i awen whaina o se whaia. Ia e hoi le peo na ta wane. E le me ta o le access control list. Ia ma secure socket layer. Puipuinga umai a le wha o ngai la tau pui atuai ma te atu ni o se whainga wha teknolosi. I le whamtalanga o tangata pālota o lo i tono o le lola. Ia o lesi atunga lunganga na sa whaali mai. Ai meisi ala le online. Ia verify. Ia whamau nia na tanga luenga. Ai meisi ala le online ia whamau nia o whamau monga ia a mai tangata le e whamau. Ia fo e moni whamau ni. Ia peo na tatia tu tono tu la fo. E mawhaina mai lau tausanga. E te toe sau e ho e fai le tamai mai lima ma le pu e lo wat. A o la fo e le vai nga lua se fulu e te tau o le tu la fo no le tau na whamau ni o mai stulanga o mea umalana. E whamau ni e o tutu le ofisa le tu la fo no e whamau ni e tulanga na. Ai le tu uina lo sua fai lunga o le. I lunga o le palota. Ma le alo whenga le minstase, toa tula mno le sui o le pate tu pai no, tula me lo whenga suma. Ia whaftai, le wanoa, whaftai o le ua menino le saunoanga le, so a minsta, le tūlanga le foi le verification, ai maise ale security, le ua ta ua le ua ia firewall ma tūlanga ia, a pe o le tūlanga antam whai atuai le tūlanga le verification, o se mea foi le whaamaunia, ai maise ale nei talutarpou, lo si le fia umar ni mota me ta o le AI, artificial intelligence, o le usala o le mele o mo fainga pe e fa o ngale technology, e mo fainga personification ka o mo fainga sa o mai ka upu nga ke faia, pe se animation fo ile, e o ngai menga ka usi ma fo fa fenga verify le reality le ka ko fingerprints ma meia. Ia ma se mea fo le e fai mai asis. Ia wale ua kupu ar kei mingei ua fia mau asis seaka. Ia ka ngofi li liu. Ia peo ngai kulanga ia fo le ngao se mea fo le ka kia per kua laloi. I kou au whenga luenga me se laiti. Ia kulanga ia because it's all part of the security or the safety. Ia wala ngore kau konfou ngā le kau ka penga ka kou ile ka kou system fo. Ia o alu fo ile a koa iluma. Le mala malama o e fo e mafaiang fai po kalam fa pea yang e ke u fa se ngai ia ka ko system i se kai o iluma a pe o se me fo le fa ka ki au pea ia e nga ia ka penga nga ka ko fainga luenga mo nga iluma mo nga fa lo tai lo maftai ia se tu le melo whenga le tai le tuangai ele se meleanga le avatu peo fa tuanga. Le ngale tātou tau whai tau o mai. E mea whapene o lai tupu whafo. Ale pō le sorua na sau e fōi whaasala launga. E le news o lalangi. E le mele e a fōi. E le ata len whaasala lau mai. E le TV1. O le ata o Trump. La e wha e tangatauki. Na wha ngala i ai le technology o le AI. Artificial intelligence. Ala la sau, e fake umala mea. A whai o le whai Amerika. E tu tonu Amerika. La e whai e Rusia. Tala noa ngā e la sana nafi e a tangata siamani. Atata isia mani. Mal neito fatau i le sosoani ave o ia Ukraine. Ai ngofo Rusia mpasalo mal talanoa. A talanoa le fai fali lilo.
Le vo e fasalo mai le ngauinga telea. O le Bank, Central Bank of America. Ma le Bank of England. Bank tele ia lalangi. A fo e whaingata no ia le technology. Nganga oi. E whako apu e mai o Sri Lanka, le kaka i Sri Lanka. E le Swat Bank i Sri Lanka. E ralan whai atu meia. Langa o kako e fau ngai meia. Le fo e tau mai. E over sfulu afe ia hackers ia tono Samoa. Le ala ke nga uia uma information. Mai ke fongia lea, mai ke fongia lea, ma ole tulanga lana. E ala na mato vatuai le ia fautuanga. E leanga le lalangi le utatu iai. Ua malos ke le technology. And who are we? Ka koe li kai meranga. E ala whianga whakaftalai o se tualalo. Ro. Tai. Ia. Te tura mesu e whala taimtamta. Whionga whawhitalai. Nea ua sao noara whionga in minsta i le tūranga le security le sa watu se tua lalo nei fui tū malo. Ai peo le popo lenga le iai wa o stai mua nei wa develop ai pe wa whausia e tātou tangata whai ngā luenga mta ngā luenga le system le nei. O le po lenga le nei tū malo. Under pressure le komisina ma le ofisa o whainga pālota e minsta, Paul Palemene, Paul whainga mālo e tūlai mai rea taimi. E whai se whainga whasori tūla fono le system. E whainga o fie o na whai awa le, o tātou tangata whainga luenga le, na developinga le system ma mwhaino o lato manuwa ina le system. E leo whai atu se whamatalanga o le whainga mālo e tūlai mai ne taimi. Ai po ai lava whainga mālo e tūlai mai le taimi. E o le atu ngalunga leo e tau pole e le nei tū mālo. O no lewa whausia e o tātou tangata i tono le official system. Instead o le ave is a third party e lau te developinga le system le na ia mautinoa. Le security o tātou whainga pālota pe o le anganga le marwhaalon. Malo, maftai. Kau whaftalai o le i whasaoina o taimi. E tūrai mai, sui wai mau. O le utala no le system sa watu i fuise manatu le nei tu malo. O no le pōlenga fuelina le whapea o se system whatau mai whafo. Salo am lo mau i whamaumaunga na umanao e. Nei te ua o atu tātou alai pōle atu nuu le mai le system. Ia e le ua whaonongolongo ma le tutoa i saunanga lau whionga. Mori lengang whaftai. O le po kalame ama atino ai le whainga luenga. Mori le ngang whaftai a nei sui. O nei o tātou atangata i o whaonga. O le pōlenga lena i eilo sui whapea o se tūlanga mai whafo. O le tele lau le tupe alu ai. Pena o whai atu i le ngata o le ale mea i lunga le system o le o il tato malosi i a telefoni le vaenga i uno por kalame po le system. E to tongi foi. I al tūlanga lai o ia le whatoa maua. I whaftai atu i lau o whionga i le komsina o no le anga waa foi o lau au whainga luenga. Te le telu atu i ai o tātou watangata. O le uwhatino ina le tātou por kalame. O le pōlenga na le sui. O no le tele o se tupe malo pōlenga. Le kasto o le system pēr na whapeo se mea whatau mai whafoe. Ia o le maua. E muli lengang whaftai. Na i o tātou watangata o lo tuu i eil whatua tuanga ma i o tātou pia tauroa i a tātou tangata pi whapena. Ai saulor pālangi pi seal system pālangi pi whapena. Ai muli lengang whaftai lau whionga whangtalai whanoi atu o le o nei o lo whapena atu e sauninga si o mātou whaiwhi au. E watu e whamaisenga fo i si whionga i atu pou. I salapō si o tātou nuu laulii. E o le lupe whaalele le nei tu malo. O nei onto e sauninga i whamaisi atua i si o tātou nuu laulii. E mesi o si o tātou nuu vailele. Ono le walau paia le atua i lupe whaalele le tātou nuu. I o le nganga ngā whaftai tele lava. I lau sunga le whonga le whungtala. I lau alofa mai le nei usuna whonga. Ai whaftai leu maramalama. I lau tātou watanga pei whaia system. Ia. E leo se wha sisilanga se maliu. O se wha noi. O le whisiri a ngā i le whionga le minsta e le tūla kono tau whaofi. Whaftai mo le amanoa. O lau fwoi le tā ofi ma lau whalongo le tātou
seminar o le pre-sitting na fai. O le sa u whaalongolongo e whapea mai le mau o le tātou ofisa. O le alawa e tu whatasia e le IT o tātou ofisa le system. A lea foi la sa u whaalongo wang nafi tasi o minsta o sa unoa whapea. O se system na waku ilu mal komiti o tau whonga po tenda sport. Wa ula lewa ule manino nei. Po o aile a o whele a mai le system le whaonga e tātou. Po se system la mo le create pe ngā o sia pe tu whatasia le tātou ofisa. Ia po se system o le a mai whafo. Wa avi o le tenda sport po le komiti o tau whonga. Le la e tala noina nei. E peila o le mafuanga le o ofisida i fo. Ona sa noanga suida ma vai atu nei. Ia o le fo i le tau ngata le system. Ele ua whaongaina tātou po la whaongaina. Au i fo i la lea e a fo i e fisiringi ai. Le malu pui o le system. Pe a wha peo se system o le mai fafo. A la control mai la e la tau po e company le wha i le system nei. O le mele ta pa ai se saunanga wha manino o lawa fio. I le system lea wa ta ua mat wha aloalo. Ia se tula mai sio safata. Whaftaitele lau Stama pa sa ino lo time. Whaftaitele lau whionga i le whumwhitalai. Whaftaitele lau whionga i minista. Manino ama malamalama le forsanga ma le wha malamalama ina o le tatou tulafono e mea o fia malamalama ia. Te lo tatou Palemene. Le o tutu tula e tua le mele o security. Pe hoi ana uta ua foi lele o le system e le i whaataita ia mua. Pe o le ala le alai ana tau pole. Ia ne i alu ia o na whale e tonu lea. Ia o teime o tātou whainga pālota. A o lisi mea e whaasauina o lau whionga i le minsta. Lea nu tā ua i le tātou whaamauninga o le lestala wa leua mautino matulafono o le lestala. O le citizen Samoa. E manino leia. Pela lea no uwhaalia i teime o sola. Ia malamalama leifo i le tātou mauta. Tūlanga ia o le wā leo tātou loa e anga waa mātua. Le ana ia male e anga waa male whānau. E anga waa foi whānau o whānau. Le ana e tūlai mai. O mātua wānga i New Zealand. Ia o na whānau male i New Zealand po Australia, po Amerika whea lava. Whānau ma mai whānau nei soifua uma i Amerika. Toi whānau ala tō whānau. E soifua uma. Ele i o uma mai ai nei Samoa. Le tātou tūlafono le. O le first generation ma le second generation. Ua anga waa i le citizen. O le fisilila. O mai la i nei e whai wa leo te wai tūlafono. E te le stala i le tūmalo. I le mena e nofo ai. Ao nai o tātou alo ia ma. Ele i o mai Samoa. Ele i loa foi ele i nofo i nei. O te le lola pe le stala pe ta o mela no foi Amerika. Po Lucia po fiala. Wa e tau mela le no foi to e fete na i male tu la fon. Ala foi le na la no tala i tu ala utar. O fiona fon ftarai. Ia. Sa lo mau mai le mistale. Lo te mau le finngalo. Sa lo mero mista. Tai lo fiona lo te mau le finngalo le o tu ia. Na o fsil fa lo fsil e tas o te o tai. Se tali mo le fesili le tulanga le tau security. Ta o tulanga le sa no ia le fiona ia la wofo. O le vaenga le nga design o halon fa na o tatu tu wai o mai university i le tulanga le tau IT. O la tau inga whainga luenga i tono le mtanga luenga mai tau ia vai inga o le system lena a whaonga mai le lua whe mai lim. Pa solo mai a o le company leo mai whafo lea lau te ngā lue design o le NEC. O la tau la leo mai ngā lue whaatasi ma le tatu mtanga luenga. Whai umatu langa lea tau te tanoi. O le security, o le me tūlanga tau security. O le maua lunga i alwa ia le. Ele o whaatamala le tātou le officer. I le tūlanga le security. O le tūlanga le polenga whapeo le AI. Le AI e mai iau whamaumong.
ai te sau i le mele i tangata au fai ngā ruenga i le mtanga no mele o fo i la wanga ia tal sanga mai e te sau ai nei sei va ai mata ia le tangata le fai le stala po e no lima mau foling ia o ele ona le pepa le na sau online ia e tu maua tu ngalunga tu langa le o le o so fai mai le hack langa o le meale fai tangata a o lo tau o lo ngā lulu ia tato tanga luenga i mamao e o i tūlanga fo o e lai i teimine e pui i tūlanga whapea pe o se whamamanga tūna lea tai le afo i le atunga lunga po le ngā whapea a le stala online o le amatoa i toa te lea le lola ia sa mai whamaunga sa lau wafe peaceful tangata na tau mai ia sa lau wafe fo i tātou le tono Samoa i tono tātou tulafono o le manino ia tasi leo tulafono le leva ia nga saunoa le tai o le tuanga tele o whawhitau le asoi o te atu lana e mauru tulafono se tasi vaenga e sui i lona whaatinong o le pea pulanga le pitanga wha Samoa tatu la fono sa isa ele te parota le mete no foi ai fa pe o tina sa mai ali pata o tama sa mai sa fat e ma faina e alu ele stala i tua ona o lai elo pitanga fa le ainga a le tasi le suinga le leite lo tatu tu la fono le o to so mai al tanga parot na o le mea te no foi e te le stala tu sa la kasi ar le tanga le ave ila manoa e failan feeling o le matai ona a esen me matai mal me no foi e la nan feeling ai wai ai ole alan faile melna lang fo tatu finga fa vai le na ol matai fa na lu le palot na ma fo a o ela tanga palot tu sa pe lo pitanga ya le pata po sa va a ele ngo matai e te palot tal mele te no foi ele pe me sa ya sola e hold se yo le venga tatu ai nga pe tatu te alu palot e tatu wo me tu ai palot ai tu o tu la fono la yeni tu sa umai tātou le Samoa, ma tātou o lala i whawha. Ai, tau sanga mai te fia pārot. Mua, lusu tasi au tau sanga. Lona lua, o oe o le sitisen Samoa. Vanga sfulfana, so e fwelo le vanga suli, ma lai whai mai. E ao ona e le sitala, i se i tū mālo e tasi, pārota e tasi, i to tonu Samoa, so e fwelo le si vanga lai laloifu. E le sitala oe i le mea o loo e no fuai. A so e la le meo e no foi a fa pe le ten mo foni ton Samoa ono masina o e au mau mele le stala o ina a fa pe te o mau Samoa le ten no foi faf e so e la le mea sa e no foi i le taimi muli la na fai ele fai tau ngā fai o tātou tangata i tono Samoa a fa pe la na e alu esi atu ma Samoa e le fai ele fai tau ngā fai na e le ma fai na ele stala tu sa pe sitsen lu fu tasi o tau sang tu sa le mea na mo tātou le tono Samoa tu sa hoi ma vanga le fa e le ai la e o foi la tu langa le sa e foi sili a inga male te sili da pa fela la vanga le a second first generation sau fighting le ngo matai ia sau ni failo ngo matai ringa la alu e palota le ai e failo ngo makai ai le ki ele alu ngo matai o le paual me failo ngo matai e ai la filinga pe te palota le mete no foi pe te palota le mele te matai ele mfaila sau e osa palota lo mtai e tele no foi tono Samoa ele stala ina oi ma o tato tu la fono na le fa o toni o le fa ta u tu la fono o le mete no foi e te qualify e palota se ki sing Samoa lu for kasi ka usanga ma le mesa ngo foi ko Samoa i vai ke mira le si ke mi o tala tu Lo fionga le. Talai. Ma ni lo fionga mi sa se Tatu tai la vai lo fionga fono la no le au tai le fionga minsta wa famanino le vanga le sa atata no le stala ina o le tangat palot a mata mai vanga sultolu se yo o vanga lu sutas on mela na le sa poleften inga le o sa no sa o le fionga minsta le mele o avel fa mo fa tawa o le meno foi ele to yese man na to taw fil mele fa alu ai o le mele va to fa to o online mo le termine se to tilo la auto vanga o le mele na maile ina o pasia tu la fon la fi se la uno lua o savings provisions le na sa wa ya mal terminal fin pa lo ka tangata o le tala a fai tau ye fa mo monga
O le fina ngalo ta masa ia mtato. O tele na ta tangata ia wa. Wo New Zealand ma Australia le vai taimi le. Ai tau na palo ta mai. Le lana avile avanoa. Tu ia il mele le sa wa ya o mai le so. Al mele le te le fi lo le sa no sa o le mele le fi o le meno foi. Langa fa mo na ma le verification. Awa o to tele la wi fa. O le ko il fale ni. Le to no foi ni. O le mele na le ta ua ai toi o lau fau tonga lau fiong fa alu me ye le to fisu ta fia kan ka ye Samoa ma tanga taia ma sania le toi foi mai nga lu fa vai temi wale tu langa le na ma tele online a o to tele la Samoa i ni ia le mena tong tanga e lau fiong o tanga lu nga langa verification na le meno foi ele lo ta to po feli tu malo ye mai mau panga pega ko fiki e ka sele ku malo ia o ta total no fo le tele fa fitau le tu la fon ia ngai fio mai le fio ngal tamai tai Palemene ia mama na matonu e tula fono le vanga lu e al fo tonga lo fio ngai e mista of time Mon fa sawina lo fionga mista se tu le mai so sa fata no Le fionga le fo vetare e mo le tule nga fa te tele le fionga minsta. El tono ale no la ngai o le mele o sitsen. Ale la ufa manino mai. Ele anga ba o ma sitsen sa mo el tato a le stana le ma fenga balot. E o tau tele se o fenomia e tula fo. Ona tula iso o mai o le fionga minsta o fato anga ma le minsta so fo maloloi. Tau se lo tula fo, o lo tula fo. Tua se lau apa se, whaftai. Ia, tu le mai lau Fionga le. oi se tu le mai lau fionga mista se fo malo Le iloa e le sui le pe e se me lo tole anga e ia tia. Ai, e se lo fia e iau na mana. Ai, nano tula ia tu. Kau wha sao o na mawhauwhaunga se. Ia ma mea lai au mai e le sao. Ale la toa, al tula whono na i umamena. O le wafo ina whai pule sui. Ai, le mamla mal tula whono. Ia, ai wha malulut, ai se mea le kāwā te itai ia tia. Wha ma mai le so. Ia, mai se fo le tu, waftai. alo ia mo le e tu le mai falata number 4 wam tu Aftai lo fionga le fontalai mo le no. E mo le tu aftai tele lo fionga le mista e o tu la fono. Ale nganga wo tu la e tuai. Na le la le stala ia tanga te palota. E me se le tu malo ne o to tele tanga ta o lo fai mai tono. E me se i puipa. Fonua ia fa pena fo i tu mo uta. Nua ia malo le o fam tu mai mo. Le fionga nei. I le soafa matai la. O to kele o kanka le o mangele ngofo yo. E mana o fia le stala. Pe ke makai sa wai manga le stala i mele te no foi i ko mo uka po puipa. E mana o mia le stala pe lo matai. E pe le nganga la o fionga le. Insta, ralo lo faftai. Ia, whaftai lau fionga le whangwhtalai, ia whaftai whai le fionga ngom tua mo le whisili. Ia, o le tatu la whono le nei lau fionga. Na o le matai la wa ina whiwhilinga pe pālota le me e nofoi. Po le mea o lai matai ai, e ilana whiwhilinga. Au te longa o le whainga o whai. Unga nala le whainga o whie mo le tangata le matai msalo se longa o lai whi alu le pālota. Ia wa alu lai pālota le si mea o le miliona le tufa i le mea le nofoi. Ia lunga winga e le kui kanka e whasoar ka mau ainga whai alu o le mea le te pālota i whai lau tupe o le miliona. Ao le ia tau al matai a fa lana fa unga ya lu paro to mele matai no fionga a sai fo ile atu ngalunga na fa ali mai il turanga fo ile inu tua e tau le ai ni computer ya sa le atu ngalunga ao le fa nga le wala fa technology le ngata o le computer am fai fo fa ngala o telefoni fa ba ile ngai o ingale fa ngai o ofisa pa mana o tele stala mai ilungo awala fa technology en fai lang fa ngale le telefoni fa ba ai o le taua ia i fo fanga tanga duanga e mo ia le tala le ava noi awala fa technology a lai fa taua tanga duanga le mele ia o atu vai tanga tama le stala ia tanga pole o mai fo o tanga tai tono o le ofisa to fa maniel pu o lato lima mo lato wat a o
o le laualunga na man whatau o le awe le mtanga luenga, o le tala atu le wha teknolosi, ai le tau fia ia ngai o inga ngā luenga, i o e ta amilo e wha le stala ia malu le tunu. E foi le atu na lunga le sa wha ali, i le wha ta amilo atu le mtanga luenga, ia e leo tangata uma o le alalafanga lai, ma le fio anga le tonu le taimi e lau whaingano, sa o le leila, ma o lo wha ta atia fo i le tanga luenga fuafuanga. E tali le tūlanga le taimi asiasi i no malala fanga i le tūlanga le. Sa hafsiringia hoi mele dual citizenship. Ia mamalama le sili ia atu la fono pe on ta oto il taimi nei. Tu sa pe lua sitseni al tangata ava pe sitsen Samoa ia mfain sa sitsen Samoa ava pe lu furtasi ia ma no foi tono Samoa. Ia mfai ana sau tal sanga e palo tai Samoa ui o lai foi lana le siena sitseni sisi mea. Le fsilianga i pe ai ni Fiongol mis fofta lai famol mole. Ia malia ro fiongole. Mis sasi to tua mo. Ia faftai o le ua sau no manino le minsta tulanga lea. Tata le lua sitseni o New Zealand to Samoa. Ai nei lai Samoa. Te lo le fai ngofie. Le stala e palota i Samoa. Ai peo si fafsiri foi lele o whaonga ai whaupunga. O le fair treatment foi lele. O le siksengi Samoa. Alai ngo foi fafo. Langa le ika ko penalty sia e apalai. I le kangaka e le skala. Le skala paloka le longa penalty. Mar kangaka ua le skala. Ai le paloka foi. Ai foi longa whasalanga. A peo si mere pore ar kulanga foi lele. Penga o kangaka e tio citizens foi lele ai e lua alai ngo foi Samoa. O le wha marusia. Ai wha fer kangaka e sikseng Samoa alai ngo foi fafo. O ngā la foi sikseng I fafo. E apo mai ko kongo e ka kula fo e ka kau fo ngale skala. Peo si mere foi le kau de mangingo e lu sui malanga fa loar. Tu lo mero fo le o le tato tu la fono le tu inatu ava pe o esi tsen Samoa lu furtasi o tau sanga te anga va e te tal sanga e palo tai la lo tato tu la fono pe te no foi Samoa pe te no foi fafu e te tal sanga mai ia fia hoi la turanga na ile fasalanga hoi pe ale stala ia o tulanga fa ngo fie na fatino o tulanga tatale no foi ia tatale no foi fafu ia se longa sa ngi ia o le pe o tu o mele ia tusa ia le tweeting o tangata yang pa ele fa pe e lo alfanga pe la ite New Zealand ai prosecute le ngata le tono Samoa Fe o fosta lai pe o tulanga le ua famanino mai e mawhainga prosecute ka kare ngi Samoa a kulkuli loa ingala o kangaka le siksenge rei fafo o le sau I paloka I pole le skala e whawherang apalai ka ko whasalanga ia. Pe leo se me furi le ka penga iairi pe a sauro ingei ia o whaire stop ora I o kongi langa sala e kwa New Zealand. Pe se me furi langa o alanga akupe le ka ko malo. Ia pe e mawhainga enforce ia ka ko ia siksengi Samoa kon Samoa. A o siksengi Samoa lai fafo. Ia pe o kulanga le ka upo e pole ar kulanga le anga lenga whea kule. Ia fairly treating o siksengi Samoa ma le anga whaaloar. Au fiong. Mo fa sawi no lo fa mista si tu le mai fa lata tor. E pe o mele na watela tu lalo lau fionga le mista. Ona ata tilo I vaenga tu la fono Principal Act. E me onu ti le el tato fa mo moi. Pela le mele sa no ai le sui. Nanga le manino ale po fa malo sia. Il camposi. Rono winga. Sa tau no to sui mal tu la fono fa malo sia le stal au ila to ono no foi Samoa. Le la e pe a foi fo mo se sui nga mo vaenga ai. E on tarfe ngai le tato Principal Act. Fa solo tu la fono e mo la to fa fatino. O atato mo mo tsa il Principal Act. E tele me on tau fieli. E me set online. Atatia mo le fa o fa solo. E ana tanta pena me nei sui ngal Principal Act mo tau facilio sui mo fa lava. Ia tu lo mero fo mista. Lau fionga le swing alo ye tu sa tweeting o tatsitino sitseni uma Samoa tauna apalai paule se senga na o le tata no fo nem faina moli al tata lai fa se longa sa ni fo faina faina moli ai tu sa ai le apalai o le metas o le tulanga na le va to le swing tulanga I te o enia fa ia o le tatum tanga luenga ia tapena ho ia a polani ia fa po an me tupu ia a te alo mena ia tu tapena le fa wa tatum luenga le stalaino
le stana ino tangata. Eo hionga le whawhetalai. Se me fia mamala mātiri ai whapolmole. Tūlai mai, sui te tae le tū. Ia, ona o lea ua tau whai fo si numi le wharaolongo atuli. I isi vaenga ia ua o ia isa unanga le whiongan minister tu sama fasili so i manu. E la to whaamaro si e tu la fono. E foi la to e le mwhaion whaamaro si e tu la fono no lo ia tunu mau. Ia tau ana whaamanatua atu i lau whiongan minister. E le whaatanga ina tu la fono whaamai on discriminate ia tātou tu la fono. En tau ana o whaapena atu. Wa o mea ia. Ia ewe fo ia. Te le fo i whaamisinonga pa mai ai tātou whainga palota. O le si ai tu le fo i sa tau mwhai atua i si sui on mātu i tu. Ia tau fo ia i fo i o ate i tau ngai whai. Ia tau fo ia i telo mau whaamisinonga i tu la mai mun mori. Ia mai whalo alo lau whionga. Ia, tūlai mai lau whionga minister. Haftai lau whionga mo le whautuanga. Ia, o le tuanga hoi le tati al tula fono e ne. Ia mo e muli ane prosecute. Ia ala e tusa le treatment o le e o e tula fono. E uina tuaina whatino le si. Tangata ala e no foi fafu. Ai taua le whautuanga. Na tasi le simta pulea o le anga vaasit seni. Pe te iwa awhia ia isi tūlanga i benefiti e mo i Samoa. Papeo se tenia parta mai fafo ate o mai o le nupifa le o tatou atu la fono ia na mo o le tulanga tau tu la fono palota e le afia ia nga va o sitseni i le nupifa ia le Samoa malitali o le tu la fono nupifa ia le pension so Samoa pe sa no foi fafo pe Samoa e nga va o tangata sa i fafo e nga va pe sa no foi Samoa se vai te i le tonu masina pe siliat i ona na nga va le i le tulanga le sini mun muli le tulanga mun muli la ofionga tele o le polenga o le malua sui i le tulanga le taimi pe lava le taimi fatino le nei ngalwenga ia sa tatou vai fo i le fionga komsina i lona toa i le taimi na fai lana folsanga la fionga i lo taltonunga e mafai tono le taimi le fatu mai on fatino nga luang le fai atu lo fam talanga le o se mo onga foi le talosia ia taunu fa vaelo manatu i le tulanga i le o le yesu il mota sa ye le palota le luafe maleono o le suinga le puina o tamai mai lima ma folinga sa fatino le luafe male lima e tolu masina na fatino e le tanga luanga tulanga le ole le fat pu e uma ata ma tamai mai lima malo le tunu taimine o laito o tele ale au fainga luenga tanga luenga sa iai le fatinonga le o lai iai le taimine tolu malama sina na sa fainga luenga na au luenga le se fulu galu masina le tatia mai e fai o lo to ana i le tulanga e mafai ona fatino atu ngalunga fo i papeo le panaule tatou sa mole fai maulunga fo i o lato failong no mai foi NEC la to fai la to fonta la vo e fa to tuanga le NEC o tangata ia na o tatou le ia le fai al tatou o lo ia le to mai male langa va fatino ele pantaranga nei la fianga fonta lai pe moli le fa tai la fianga kom sina man malo la o fanga lo mo ngaluanga uma le ngata mo tu la fono le au singa luanga uma o fatino na o to fa fonga ia tunga lunga polenga o melo o atungalu ele malo soyo mota ia ya nga uma manatu ti ma e po volta to fa mo ia lawa lunga le fatino ino le o tato fa mo le i to tono sul valu masina le to te fautua mai e fa into fa le ngaluanga le fa malo to le malo le o mota fa malo to le malo sa mo lo fa fonga mai fa wale le nga fa trai fa mo le pe mo sa no ia o le o fa mai sa manga le o mista o le voto fa fonga o ave fa tuanga le kom sina O le mena le tula e tuai. ia ti tula mai Le fa longa tua fa i ul sa nga al mista. E ele mata upula sa o lang hala. Po fer so ta ingol tatu system le. Mal tatu national ID. Le o fa longa tu dele tatu tu pe walu mena national ID se fu ta sang mo tu po development.
Ale la tilo. Pe nga I whenga palota wale. Ole aunga na o tato national IT. E wha nga I whenga palota. Tasi ale IT mea uma. Lau fia. Lona lua. Le lava o te fomba o. Ma fa expectation o tu la fono nei. Le stala mai le fafu. Le fa pe compulsory registration. Tangata. Olonga winga. A whaila te no foi fafu. O whea te no foi. Lusu tasi o tau sanga. O oil si chen Samoa. Wa nga ba ke palota. Ole expectation la o tato tu la fono le. E ho ai uma tangata le lusu tasi tau sanga. Lai ua anga va ai palota. E ho ai uma ele stala. No fia man mana matulanga na wa le ele me pape comporsi. Ale wi fola le stala. E ele fasala. O fia man nino atulanga na langa. It's an unrealistic expectation. O tu la fono. Pa mole la ufio. Yo fionga ko talai. Mole pasau ino la istula mai futeta. Ya ole ulanga le sa u la nga fo le tu malo le stala mai e tangata. E me sela tu mai fafu. Ona le visa sa no se ta sui. Ile tu malo tonu le stala na yai. Wa le pe e maua. E sto fitu na ingo. O tua oi. Ale hoi ta otoli poti hoi le komiti fa Palemene. Nei la tu tau sanga mo le vailua ina li tu malo le fionga fon fitalai. Ma le sui fon fitalai. Alo no winga la. O tangata I tu malo I la fia le stal. O le iloa po fea tonu la le tu malo. O a le ia fautuanga ia po le mela. O te ena I le talia ina na fautuanga. E le vailua ina I tu malo ia wai tau na vailua. Nei lo le tangata le tu malo le stala. Ia, le lo sosoni atu sui te tai. I le tau o fuatulanga I o fautuanga al komiti. I le o teimi tal noi. O umana fola mai kabineta me. Ia le lava tutula ia me tau fai fa of yofi mai. O ko kiki fai unga fon talai. Ia le vai ko ia o to. Se tu lai mai su fala tai o ko suilia. Sa no lon mi skafa o marka kula. Te lo fio, ona le wa. Fai wi usa no ma tango fia le fio ngal minsta. Ia ele tadi le. Mana tu fo nei tu malo sa tu inatu. Ini te wa tupul mele sa tarno to le lumana. Ia le mo fa mo mongan mot. A fai au yese confidence in minsta ele tup. Ia ai mo fa mo mongan mot malangang fa lot. Ia, tu le mai lo fionga le minsta. Le o to fa tanga ina se sui sa no lo fionga fa o malo tau. Pa tai lo fionga ia o le tulanga le compulsory malfasalanga I au mau I nei mai a mau fafu lo tala tu le no tal sanga mai tu sa pe no fa mo pe no la wa tu le no e va tu va ta se me tu la fu no le benefit te mo malfasalanga te mo na le paula le mele e pe no fa fa te le tal sanga mai e te o mai lo sa mo ia mo dia lo mo ile ile tulanga le ole il vai ngo me par ia tato Palemene o tato lafo o tu lafo no ale ta o te pau na me fai tato fai unga o le tu lafo no le ma surta si tu malo le te min ia o na le fai a te o ese suinga mon se o te fa to ma tu fa tu me fai voi la mtanga lo fai me ko sui kwa o ele skala ga o pole ne tu langa ele tu langa le o le IT sa no ia suyo ia te ngala taf pa pe ho ele suyo fala time somta le tawa ia mana tu na mai te mini o la ele committee ya le amtanga luenga o male fa monga fa le mai leo immigration statistics male palota o fa mo la ye pe ma faina fa se IT fo ile tasi a mata mai ia o te mini immigration e alu tau pepe afia alu fa o le ka national ID nga o le se longa sfulu valu kausanga e arka ko kula fonga palok o le lufu kasi le la kam salo le si se kemi luma a mai le la ko fa ko ya la kasi lo la IT ka ki alo pe akusa u male fa ngai fa monga lima se fulu ma polling ya salo la fa nga le national ID o ko making nga fa nga le officer palota o tulanga nai lo fionga tonota ya ila u vai e taua si le puipuinga ia la vai po le system ile la lolangi ile le ya system
ai arka ka kuru ala e tau mafai ai fai le me se ia o mena na tau te pui ela pulenga me ava ilo kuru ia ave pui ia tong ponga ia kwam fai le me pe mau ia tunga lunga ia na la fionga sana muli se o le tula fono total no ai tula fono taua mai mau lunga total no po lenga tunga lunga a ole tal sanga in malu le fai pule e o ngaluenga tau fai fatasi fa proptonga ma komiti o ma a fioanga fo fa vai malu ho tai o e kalesia a kale fatfadrang fia i Samoa i lato so soan e faita ai fa pito la vam tanga ya o le pule le mauti fono nele fono le tato fono a Samoa e faito e tawe tu la fono ele sa we fa ngalo ya tamle stala yo longa winga la ola se mato te mi war tele o mato mafofo tele mato pole a le tele vai mo lunga le pule na te no fo mo fa mo alu le stal lo fionga fon talai fa tai tele mo le no Sili, po la fa, fai tau netu la fonto fa ofi, tau tau ngā tu la fono fai ngā palota lu o lua fa, i lona fai tonga fa lua, o e fina ngano iesa unua mani ioe. Au e se le ai, ua manu malo le ioe. Tu la fono e ai mo teu mo tu la fono fai ngā palota lu afes fului vol tu la fono tu. Ma fa moe ngā so tai ai. Tusa, saip tu la fonto mau tasi o fa, a mata le ronga au iri foi pulua. Foi pulua ua teuina foi fumal toru. Sili la ver foi pulua mai ngal tu la fono o e fina ngalo e sa no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Foi toru ua teuina foi pulua fumal toru. Sili po la ver foi toru mai ngal tu la fono o e fina ngalo e sa no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Foi upe wha, ai a inga tau solo inga. Siri pula ver foi wha mai ngal tula fono, o e fina ngalo iei sa no mari ioe. Ia vio ngol vong au ese le ai, ua manu ma, oi? Ia, le sfisili le, ke se tule mai no whanga. fai upe wha mole, fai upe mole foi le o tato, tula wan tau wha ofi. Ona e fisili tula fionga le minsta. O leo te fai tau atu, o le fai fai upe wha. O tangata umare i lunga le lola pa no talo ini. E toi apalai uma, e toi tausanga uma, e toi o e vestala. E peira e fōringa mai fite na i marau whaamani nonga le nau mai. Nana transfer mai o lato ia i le system fō. Se i whaamani no mai whaamani mole. Lau fionga, whangwhikara i o tūlanga la lea sa ta whaamani na toi. O le mana o mia hoi lea o le o mai pu e le atama le ala fa o mai tal sanga a le fa solo tua ia le mtanga lunga le fa tinonga fa tinoi e na fio o fa tanga ta fa mania o ia le fa monga le va to lai o lai mun o le tu fa manga le tu langa le lo fio ia te tu le belo fonga Tai la vai la fiunga le na te mo le vai le mele ni fa mafai fina ngalo o ma sui tato o le process the practicality of process le a fai la lo sa no mai le fiunga mista fafta pe no tal no alu atu la o escala la o silsila mai o la le pule ia ala ko vai di mais fulu mau forin paula fafta ia fa kai lo fiunga le la le tus fina o le Sili, la ver foi wha mai ngal tula fono, o e fina ngalo e sa no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi mua ma le ngoa. Foi mua i ngoa pupu ma le amatanga. O le ngoa tula fono te teunga, o tula fono fai ngā palota lua o lua wha. Sili, la ver foi mua ma le ngoa mai ngal tula fono, o e fina ngalo e sa no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te whasisila atu ua whangasolo tula fono tau whaofi o teu teunga o tula fono, o whainga pālota rua o rua wha e au noa ma se teu teunga. Tolu, tula fono tau whaofi o teu teunga o tula fono o whainga pālota rua o rua wha, pai taunga wha tolu. O te tāpāla o whionga minsta, o komisi o whainga pālota. Aftai lau whionga el whangwhitalai, o te whaatūle lafo, ina ia whaitau ina neile tu la fono tau whaofi, teu teunga tu la fono whainga pālota, lua o lua wha, i lona whaitaunga whaatolu. Whalua le whionga minsta o whaatuanga whainga whaiva, minsta o soifua maloloina,
Sili po la whaitau nei tu la fono tau whaofi, tau mo tu la fono whainga palota, lua o lua wha, I lona whaitau whaatolu, o e fina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O se tula fono e ai mo teu mo le tula fono whainga palota lua whasfuluiva, tula fono o tu ma wha moenga so tai ai. E whasisila atu ua mai on wha ngā solo le tula fono tau whaofi, tau ngā tula fono whainga palota lua o lua wha, I le Palemene o poto, ma u whapea na pasia le maota. Ia, o leo tonu umai tatu, taimi manawa. Ia, au fu na batus whasisilanga al fonftalai mo le whaangasolonga o tatu ngā luenga. Ona o le autosit sila I tatu pepa o ngā luenga. O lo o iei tatu li poti e tōsu man wha e au na talanoina le Palemene. Ia, o le sa whelo I nei le komisi, o le Palemene, le whionga te matai Palemia, ma le te le tuangai, ma le nei komisi. Ia, o lea ua iei se whautuanga mo tō whionga I sumamalu o le Palemene, mo le talanoina o tatu li poti lea mo le vaiaso fou. Ia, o tōsi sila iei I tatu pepa ngā luenga. Ia, o iei fo le manatu e au na fia talanoa umane li poti mo le vaiaso fou. A o iei le fuafuanga le komisi. E whapea, o le a le whaitauina, e taitei fono, taitasi rato li poti, e o foi Italia le malo. O iei le manatu mau lunga le komisi. O nao tātia I lunga o tau lau nei li poti, mai le lava iaso, ma le nei vai aso atua, e o atu le vai aso. Ia, ua mai ona tau whaitauina, ma lava tauti ngā, o matanga ruenga taitasi. Belea, ia, iei le nganga mau lunga o nufua, ma le komisi. La whaingo fifo tatu ngā ruenga le vai aso le la sau. Pia fuafuanga nā mau, o iei foi le whaatulanga ina al komisi. I le a whai o e sang noa, ia li poti. Ia ai mor sirfia, o le awa noa nei, ia whai tau le leo tau li poti, e tau no tau marmalama, malawa I tatu li poti uma, I le vai aso. Ia pese I o le whasisilanga nā, mo tatu ngā ruenga le vai aso fau, ma le fuafuanga, o le ua talo no ina al komisi. Ina ia whaingo fie tatu ngā ruenga mo le vai aso fau, ia, ia manatu, ia ua malama le pa I o le tatu maota, whaingo fie tatu ngā ruenga mo le vai aso a sau. Ia ai tau tununga o na foa, o wha au ngase le tatu Palemene nei vai aso. O e hori manatu o tau na whais tatu malolonga. E whaftai mo le tau mwhinga o tatu tūla whono e pēo na whai tau, whatoru ma leu pasia alo ia. O sa ausi lava, sa unuanga nei vai aso, o tū tāua uma ia. Mo le ngai luma o le vaenga le o nanga le ofisa, o le komisina o whainga palota. Se vai atu le whaton whalau o le pulenga whatonu. Whamalole le usfono, whamalole on sai. Sa moi o tūlanga whaalupe peina e mamori atu whaftai lau tapo inga. O tau manu le aru whaiwa le Palemene nei vai aso, o na le mana o lau tatalo. Pea whaiwa iesa mātou ngana o sala I lau whaafonga, I alofa mwhamangalo, ala mātou tatalo, I atu mau pea whaamanianga le atua I sio tātou atunu. E whaftai atu tapo inga whaarulunga mtanga luenga ma, whaalaptontu maote tātou malo, whaftai mo le langolongo ina, o tau manga al whono wao nei vai aso I whamanuia le atua I lo o tau wala uina. E mori fwoi whaftai au nanga uma o whea ngai pēr ma le o nanga langolango mo saonga le mu o Fonotaga al Palemene, tanga luenga o sota inga, whamtalanga teknolosi, e ala il 2AP, o tanga luenga o leo leo, whalpui ma le ola toi futa inga, e ala o nanga a malu o malo, o le pulenga o nanga tautine mum, whalave tupa fusei, fesa, ma le kampania le cool line, whamalo, whaftai, tautua, I le ao ma le po, a whea ngai le Palemene ma anu Fonotaga, whamanuia le atua I la au tau au nanga. Ai tātou te rei tolu pō, o te tāusanga atu I susfono, ta mai tai mo le pata I tupa I lalo, se saunia tātou tālo e whai o tātou fono. Tātou tālo. Morning whamaoni upo la ua whio ngolo mātou tamā, a au I mātou malau whio, e le mawhai lava, e le fili maleti a polo, o na ngauia pese ngia o mātou manatu malangona. A le wa mātou moli mawina le nei aso, le anganga pa ia o lau whio, lo whia whio a I le whale nei,
Wa e au mai ai manatu lelei, o mawhauwhaunga lelei, o le file mu, o le ono sai, o le wha pale pale, i loto ma fina ngalo, o sui su fono uma o le Palemene po tai o si o mato watu nu. Whaftai fo i lo wanga lelei, e ala i lau wha malo longa i sui su fono uma, mai lava i lo mato tai, se ia o i se wau pito, titi o le mato atunu nei o Samoa. Whawhitai i lo wanga lelei, whawhitai i lo wha maoni, whawhitai mo mea malawa wa e whaia mo i mātou. Mātou talo i lawa fio wha maangalo i mātou. O ani upu o ni la fonga wa le tau tamali, wa le mānai e lau whafonga angata ma, a lofa wha maangalo i mātou. Ai mātou te wala au lau fio, le a mātou sauni mātou te fōi o mātou a inga. Mātou wala au lau fio, a walawa ne i alu ese le nganga pa ia o lau fio. Ia whapea o na taita ina i mātou, lunga o ala tele wawabi o le auia. Ina ia tau nuu saunga le mu i mātou i o mātou a inga. A walawa te la tu la fua ina i mātou lo mātou tama. Le mana o ngasili o lau fio o mātou tangata i luma o lau fio. Le alawa se taimi o le nei aso, po le se taimi po se itu la e te fio mai ai. Mātou wala au lau fio wha mole mole, wha mole mole. Ia e mana tua mai i mātou. Mātou te fia iai ma lau fio, ile no fuanga, wa uma ona e saunia ma tāpena ina, mo lātou o e whaia lo fina ngalo. Anga lei mai lau fio i te taimi o le nei aso, wha manuia le tapua i ngā Samoa atoa, ai mai so lau Palemene nei, ona o lo suafa Yesu Keriso o ole mbala au tuai. Amene ma amene. Ma lo whawhitai. O te whasisi latu a tolpo nei tau manga whono awhai tu la whono, te o rele tu la iwa tol sufuru, i le tai au le aso lua, a sufuru lua mati, lua o lua wha.